Riječomolja. Nema zemlje, hodaj po riječima, usnovidno odveži oči, zaveži srce gdje je kazano, zazivaće riječ od koje crkvu zidaš. Nema vode, teku stigme neljubljene, do ishodišta glas prenesi, pogrebi tijelo u sumrak, nadživjeće riječ iznad ljubavi nošena. Za pjesnika iz bara Miroslava Jovanovića Timotijeva, koji spada u sam vrh crnogorske savremene književnosti, 2018. godina protiče u znaku značajnog jubileja, 50 godina književnog stvaralaštva. Obilježavanje dugog perioda istinskog življenja sa poezijom počelo je početkom oktobra u Podgoričkoj narodnoj biblioteci Radosav Ljumović, a svoje stihove i slavljeničke trenutke podijelio je i sa svojim sugrađanima na zimskoj sceni Barskog ljetopisa u četvrtak. Jedan veliki pjesnik Wistan Hugh Auden je rekao: ako već nema podjednake ljubavi, neka ja budem onaj koji više voli. I to je moj moto, taj stih njegov je moj moto življenja sa poezijom. Sad što se tiče tog niza, ja skoro, čini mi se da je to bilo juče, poezija ima tu moć, nadvremenu, nadnaravnu moć, tako da jednostavno taj protok vremena i nije sam tako osjetio. Vjerujte me da su mjere običnog čovjeka potpuno drugačije, moje mjere običnog čovjeka potpuno drugačije sa mjerama pjesnika u meni. San što ide ludoj kući. Prorokova biću ptica, ime onog kojeg nema, biću mijena i ludilo biserenja. Biću tajna, smrtna sjajka, biću svila, riječ koja me izmislila. Biću mrtvac, samozvanac, zid tvog plača, biću učin san što ide ludoj kući, rimovanju biću sluga, prazno mjesto u pročelju, metak čelu, biću kletva gdje boguje stih dvoglavi, gutljaj koji svijet udavi. Svoju prvu pjesmu Južno od mojih očiju Timotijev je objavio davne 1968. godine u periodici Čik, a već naredne godine pjesmu Pustinja u almanahu Kaktusi i, kako kaže, danas kada čitam pjesme tog mladog Timotijeva mogu reći da je bio talentovan. A poezija je Timotijevu i kasnije kroz cijeli život pružila priliku da duhovno raste. Ja imam jednu misao koja kaže: vjeruj onome u kojeg sumnjaš. Uvijek pisac, pogotovo što je zreliji, što je etabliraniji, on uvijek ima u sebi i tu vrstu sumnje u odnosu na svoje književno stvaralaštvo, jer po prirodi stvari mi smo i perfekcionisti. To je upravo to nadrastanje sebe, to dvojnikovanje svijesti i to je to što omogućava da čovjek uvijek do kraja života, ja se nadam da ću umrijeti sa riječima. Čitano sa vatre, Milici Vukmanović. Zdravo ničija fresko, sestro belog anđela, moja posljednja pjesmo, paučino oba pola. Zdravo prelijesna vatro, iskon je dugo trajao, moja istino i prevaro, nisam te uzalud pjevao. Zdravo bespolna tišino, zalogo prognanika, iz tvog se ozara proriče novo raspelo pjesnika. Zdravo svetinjo filigrani, ljubav je sebi presudila, sjenko zbog koje sam pobjegao iz carstva ludila.
Timotijev je imao svoje uzore u književnosti, a mladim piscima poručuje da moraju pronaći svoj put. Ja sam kao mlad pjesnik bio zaljubljen u ove starije pisce. Imao sam šta da naučim, od koga da naučim. Imali smo plejadu velikih pisaca. Ja sam imao tu sreću i da idem kod Lalića kući sa Dušanom Kostićem. Imao sam tu sreću da poznajem i Jevrema Brkovića i Branka Banjevića i za mene velikog pjesnika Ratka Vujoševića, koji je napisao himnovitu pjesmu Au revoir Montenegro, jednu najveću himnu u Crnoj Gori. Sad se dešava nešto malo drugačije. Sad sam ja fan ovih mladih pisaca i presrećan sam kad vidim da među mladim piscima ima ljudi koji su se zaljubili u knjigu, zaljubili se u književnost i želim im svu sreću. Moderatorka književne večeri Miroslava Jovanovića Timotijeva na zimskoj sceni Barskog ljetopisa bila je doktorka književnosti, vrsna književna kritičarka profesorica Gordana Leković, koja je i recenzentkinja njegove najnovije knjige 9 jezika šutnje. To je dijelo koje je po mnogo čemu jedinstveno u svom žanru. Poezija kao gravitacija jezika ili apsurd govora i semantika šutnje, kazala je između ostalog doktorka Gordana Leković. Naredno veče povodom 50 godina stvaralaštva Miroslava Jovanovića Timotijeva biće priređeno u njegovom rodnom Nikšiću. Suza. Nijesam vidio okean. Kažu da je veliki, kao suza djeteta kojem je umrla majka.